الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته musidɓe julɓe ndaroɓe oɗo télévision meɗen Jama TV min salmini on ko kala ka wawɗon wonude en yetti Allah subhanahu wa ta'ala accuɗo on ha tawata hara ko ɗum ɗo woni ko hilniɗen haray miɗo ɓawden yettude Allah subhanahu wa ta'ala miɗo seeditano hoore an seeditano on ala reweteɗo sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko rewete hiɗen seedo oɗo nelane meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala nelimo nelirmo diina gonga ko wiyete diina l'islam e ittugol hujja e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko de Allah subhanahu wa ta'ala inna khalaqnakum la taraknakum hamalan mana kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓawde o tagi on ɓawde o tagi en o accitirali en ni tum bal ko woni arsala ilaykum rasula ay Allah subhanahu wa ta'ala ɓawde o tagi en o neli nelaɗo e meɗen nde tawde noon kanko Allah fi honnum fi ittugol e hujja e hoore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala fi wata neɗɗo on dare o yeeso Allah subhanahu wa ta'ala janngo wiya min Allah ko ɓay mi andano ko ɗum hayne mi rewe ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi arifuni qabla an ta'buduni andelan taw ko adi o rewdelam dewal ngal balayɗe waɗa ngal taw anday ko honnum woni sarti dewal ngal ay wala yahillu li muslimin an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fih ay daganta ko julɗo wo julɗo nde o golla gollal kal islam haw anda ko honnum woni ñawore ngal gollal ɗo si gollangal ina ɗum hay golluɗa ngal haray intérêt on ko honnum wona noon diina kantum kala hunde nde ukkiɗa e muɗum tawi a anda fi mayre ko ni sakkitoroyta ko waɗi noon a andata ko honnum moƴƴintande ko honnum bonnatande si a jangi noon hunde nden ha eɗa andi programme hunde nden fof eɗa andi ko honnum woni bonnatande eɗa andi ko woni ko moƴƴintande si hay si bonnirima hara eɗa andi ko on to rewata kadi ha moƴƴi ay ko waɗi eɗa naata e julde ha julde nden nde bonnire siɗa andi ñawore julde ara eɗa andi hono moƴƴinirta julde nde si o korka waka zalika ay siko hajju waka zalika ay bon ɗum waɗi o neliri oɗo nelaɗo ha o tindina en diina kan o andina en no Allah subhanahu wa ta'ala rewirte e ittugol hujja e hoore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wata neɗɗo on daro yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ina janngo ko ɓaymi andano ko ɗum waɗa so inni ko lirrahma ay mabbu usul lirrahma ko yurmede wonande on ay o yurmingol on ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wata tagude neɗɗo on addamo kadno ɗum akkitiramo ni tum la o holli on laawol ngol wawete rewde ha heɓe moƴƴere makko nden kanko Allah subhanahu wa ta'ala
ne tawde laawi ɗin ko ɗi ɗiɗi ay laawi ɗin ko ɗi ɗiɗi ay laawol seytane e laawol diina kan ko waɗi noon ko si a anndi diina kan a ɗofti ko nelaɗo amadou sallllahu alayhi wa sallama wawa andude kono daɗirta laawol seytane ngol ay andude ko mana andirta daɗirta laawol seytane ngol ɗum noon iɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah subhanahu wa taala ɓeydu yurmede ɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallama newnana en enen kadi arsugol en jokkugol mo wonano wir noon faman ata ar rasula fagadi ata allahu kala ɗoftiɗo nelaɗo hara o ɗoftiki Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e pittandu wonkiji meɗen bone wonkiji meɗen ko waɗi noon inna nafsa la ammaratum bisu'i ko ɓuri heewde e wonkikin koki yamirta joom makki kon kanki wona ko nafata joom makki wona ko nafata joom makki ko ɓuri heewde wonki ko weeli foti ɗum ɗon noon ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en bone wonkiji meɗen ɗin tawatara wonki menkin koki fewjantaen kon ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi o yarli haray hiɗen jiltito ka darse meɗen alquranul karim o kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi afa tattima una afa tattima una e on tañƴini onon ɓe julɓe on tañƴini an yu'minu lakum kanko Allah subhanahu wa ta'ala an yu'minu lakum o hooloto on mana waqadi kana latinake fariqum feddego min hun e moɗon min hun e moɗon yasmauna hino nana kala mallahi yewtere Allah nden summa yuharrifunahu on say ɓe wawlita ɓe sanza yewtere Allah subhanahu wa ta'ala nden min ba'di ma aqaluhu ɓawɓe famude yewtere nden la wawata wonude anda ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ko ɗum ɗo woni ko faala ƴetta daaluye Allah subhanahu wa ta'ala on waɗa ɗum ɓaawo ma jokka weeli foti wonano wirɗen noon inna nafsa la ammaratum bisuu'i neɗɗo hino wawi andude ko ɗum ɗo tigi woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko faala mbelaye wonki makko kin sakko moy ko Allah subhanahu wa ta'ala faala kon ono wir noon no wodi rewoɓe Allah e hoore mbeleɗe e hoore mbeleɗe yimɓe kala ko ɓe waɗata ko so tewni hawrodiri tun e ko welata wonki maɓɓe kin awa si tewni tun Allah subhanahu wa ta'ala yamiri hunde tawi hawrodirale ko welata wonki maɓɓe kin kon ɓe ƴettata ɗum ɓe waɗa ɓaawa maɓɓe la ɗum selata daganta ko julɗo suɓagol si tawi woni Allah e nelaɗo o ñaawi daganta ko julɗo suɓagol ko ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi afatatimo wona e on tañƴini an yu'minu lakum Allah subhanahu wa ta'ala hooloto on o waɗay confiance e moɗon waqadi kana latunake fariqum feddego min hun e moɗon yasma'una hiɓe nana kalamallahi yewtere Allah subhanahu wa ta'ala nden summa yuharrifuna on say ɓe sansa ɗum fes min ba'di ma aqalu ɓawle ɓe faami ko ɗum ɗo tigiri Allah subhanahu wa ta'ala faala wallahi no heewi e jure ɓen hannde joni noon la yadurullaha say an ɗum lorrata Allah subhanahu wa ta'ala hay e hunde ko waɗi ngal dewa ɗe dewɗe wonde nge wadde ɗo fof ko intérêt men ko winen kon ko so tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala ini men neldiral nelaɗo on sina ha men anda ko homɓe woni ko homɓe jaɓi gonga on yu'minuna bil khabi ɓen gonɗinɓe ko wirni mana si a saliki Allah subhanahu wa ta'ala ɗum lorata Allah subhanahu wa ta'ala hay hunde dewal mangal ko intérêt ma an ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala inni la tujlamu wala tuzlamuna si on rewi Allah subhanahu wa ta'ala on waɗi dewal on tawa ñande janngo Allah subhanahu wa ta'ala hino peesani on no waɗa ka mandake ma ka moƴƴima ɗon Allah subhanahu wa ta'ala toñata si a yeddi kadi bon ko ɗum ɗon kadi tawoyta manamo kala e meɗen hino mari deftere golle mum ɗen mo kala golle maɗen mana
ko heno deftere mo kala meɗen no mari deftere nde anndanɗa hoore muɗum fontanoyta ɗum ñande janngo janngana hoore maɗa talkor golle maɗen fontoyta yeeso ma ñande janngo ɓenna hiya kitabuka ay janngana hoore maɗa ko ɗum ɓeni neɗɗo o yaha o qirito ɗon boneji makko ɗin ha o yedda o wiya ɗum ɗo Allah subhanahu wa taala wona min golli ɗum ɗo fes ay on say ɓe ferma kundele makko ɗen ay nahtumu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tasarjun bima kanu yaksubuna neɗɗo o ferma ɓe Allah subhanahu wa taala ferma hunduko makko kon wowlina tere makko ɗen tere ɗen fof qirito kon kala ko golluno tellement que neɗɗo o yaha o qiritoyo nde ñande so fontoyama deftere golle makko ɗen o janggana ɗon hoore makko ha tigui tigui ha o huula oyna Allah wona min golli ɗum ɗo har Allah pelletti ko kanko tigirani ko golli on say tere ɗen serito e hoore makko ɗum waɗi ngal ɗo dewal ko intérêt ma an Allah subhanahu wa taala si a rewi Allah ɗum ɗuytatamo ay hunde ay si a yeddimo ɗum kadi ɗuytatamo ay hunde ko ɗum waɗi so inni ko mabusul rahma ko nelirinaɗum ko yurmede wonande en ko dinu rahma dinal islam ko dina yurmede par ce que ko yen rewu Allah waɗen dewal ngal heɓoyen moƴƴere nde ñande janngo yawma la yanfa'u malum wala banunan illa man atallah bi qalbin salimi ay ñande tawtaram mbowɗu ala ko neɗɗo sottora hay e hunde ala ko ittoyta ñande janngo sottora letti Allah subhanahu wa taala len sena dewal moƴƴal ay Allah subhanahu wa taala ni ko hesoyta wo ko on arɗo tawi no ardi e diina l'islam inna dina indallahi al islam kono neɗɗon si tawini a yeddi Allah subhanahu wa taala falan yadurrullaha sayya ɗum lorata Allah subhanahu wa taala fuy ko honno wawirton ansude daaluye Allah subhanahu wa taala si a ndaari al yahuda e annasara juif ko ɗum Allah subhanahu wa taala hoɗiri ɓe koko tawno kamɓe mana ɓe sanjuno deftere Allah nde ɓe sanjuno daaluye Allah subhanahu wa taala ay tawreta al injila ay kala ko ari tawi hawrodirayi ko ɓe faala kon ɓe sanja joni noon alqouranul karim Allah subhanahu wa taala wa inna nazdalna zicra wa inna lahu la hafizun alqouranul karim kañum ala wawɗo nde sanjude ay ala wawɗo sanjude alqouranul karim daaluye Allah on Allah wata sanjude Allah subhanahu wa taala wini ko waɗi alqourana kanko ƴetti garanti kanko renata nde ay hiɗa jangga noon ha anda ko ɗum ɗo woni gonga salaɗa jokkude gonga on kono a wawata sanjude effaceude ɗo aya hay goto sanja la wawata wonude ayi ko ɗum so inni wa iza laqul lazina si ɓe hawri e ɓen amanu gonɗin ɓen qaalu ɓe wiya amanna minen kadi min gonɗini Allah subhanahu wa taala en fof men dow ko en julɓe ay en fof ko en julɓe ay wa iza khala si heddodi ba'adum yoga maɓɓe ila ba'adin faade e yoga atu haddisunahum ɓe wiya on yewtay ɓe bima fatahallahu alaykum e konko Allah subhanahu wa taala famini on liyu haajukum bihi fi tum weddodire ɓe afala taqiluna ene ono on haqqilta ay on haqqilta si ɓe ari mana ko ɗum wiyete alamatun nifaqi kay ɗon andi naafiqi ɓen koye nder julɓe ɓen woni naafiqi koye nder julɓe ɓen woni Allah subhanahu wa taala noon o wi himo tikkani naafiqi ay ɓuri hay keefeero ko waɗi keefeero kam Allah subhanahu wa taala hino andi ka woni ɗon kadi naafiqi ko lorata jule ɓen kon ko lorata jule ɓen kon heefera ɓen lorataɓe ɗum ko waɗi naafiqi kañum koye nder jule ɓen tigiri woni o aray o inna jule ɓen ko enen wondi ko en hunde wotere bon si o sortike hakkude jule ɓen himo yaha to o yaha e hakkude ayɓe julɓe ɓen feññina toon gundoji maɓɓe ɗin fino loriraɓe eyi ko ɗum so Allah subhanahu wa taala inni innal munafiqina fi darkil asfali min annari eyi ɓeɗo heeferaɓe naafiqiɓe kamɓe ñande janngo ka koose yiide ley woni ko ɓe sumoyta eyi ley woni ko ɓe sumoyta ɗo ko ɗum waɗi soyni ɓeɗo ɓe aray si tumbama ɓe nayi en fof men de koyen julɓe en fof koyen julɓe koyen hunde wotere mais l' essentiel julɗo ko yo gollu golle julɗo a lorata ɗimmo julɗo ma ay a ño'atamo a toñatamo a yanatamo kala ko andanɗa hoore ma kala ko tawi hino ko ko añini kon a yiɗanta julɗo ɗimmo ma ay la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ay en tant que a julɗo haqqan ko anndeɗa hoore ma a mijjanta ko hoore ma kon a mijjanta ko ɗum ɗon julɗo ɗimmo maɗa ay
naafiki noon kañum ara ɗo yewtama ɗo e famintina ko neno gotte baba goto hade so tewoni ɗum o jonnama laaɓi o da tawi ka dandema ɗon na golle julɗo noon eyi min ala matinni faagi ɓeɗo so ɓe yiidi so ɓe ari ka juule ɓen woni ɗon ɓeyde en fof koyen hunde wotere so ɓe heddoyde he kamɓe tun hara ɓe andi e wona ɗum woni golle maɓɓe ɗen Allah subhanahu wa ta'ala o inni awala ya'lamuna eɓe anda anna allaha no kanko Allah ya'lamu himo andi ma yusirruna ay kala ko suuɗuɗon kala ko ɓe suuɗi ma yu'rinuna e ko feññin ɗon kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi si a wi ɗo hin ɓay ko a julɗo pelletti ko a julɗo a salike gollugol golɗe julɗo a wonali julɗo reconnaissant hiɗa suuɗi toon ka wonkima ko andaɗa ara wona golle julɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi himo andi ay wa ma sirruna ma yu'luna kala ko feññin ɗon himo andi la yakhfa shay'un fi ardi wala fi samai wa huwa as-sami'ul alim kanko Allah subhanahu wa ta'ala hay e hunde wawatamo suuɗade hay e hunde ko waɗi noon wa minhum déjà no e jule ɓen ummiyuna human binne ay la ya'lamuna alkitaba ɓe anda e deftere nden alqur'ana ɓe anda hay e hunde illa amaniya si wona yalagol ay human binne windata jangata wo noon ko julɗo ay julɗo a winday a jangay ko waɗi noon e nde wa landano o wi neɗɗo mana janguɗo mo wawata windude e windowo kono wawata jangude bon ɓeyɗiɗo kama ɓuuri marde gandal ani ɓeyɗo ɗiɗo noon hay goto maɓɓe mara gandal e fof maɓɓe ko ɗum woni ko majjiɓe neɗɗo si a woni gando tigiri a winday si a yii kadi ko windi a janggay o wi hino noon e jile ɓen tigiri wa min hunnoye maɓɓe ummiyuna human binne hara koye jile ɓen tigiri woni ay la ya'lamuna alkitaba ɓe anda deftere nden ay say en hay e hunde illa amaniya so wona yala hay ɓe dari juulugol ɓe anda ko ɗum woni sarti julde mana ñawre dina kan fof si ɓe anda kala ko ɓe gollata dina kan kañum ko si ɓe jembini rek eyi ko yalagol ko ɗum waɗi so inni fa waylum ay lette wodani lillazina ɓen yaktubuna alkitaba ɓe no windira deftere nden bi aydihin juuɗe maɓɓe ɗen summa yaquluna on saɓe wiya haza ɗum ɗo min indillahi ko Allah ko immorde ko Allah liyastaru bihi fiye ɓe sotitir samanan qalilan coggeloy fanɗu koy fa waylul lahum lette wodani e mimma katapati aydihin konko ɓe windiri juuɗe maɓɓe ɗen wa waylul lahum lette wodaniɓe mimma yaksibuna hunde konko ɓe faggiti wa qaalu ɓe wiya lan tamassana naaru menen memata men yiite ngen illa ayyaman si wona ñalɗi ma a duudati kontaɗi mana ko ɓe waylata deftere Allah nden kon ɓe sanza ayaji Allah ɗen ɓe sottira ayaji Allah ɗen coggoloy fanɗu koy ɓe inna menen lette memata men sinowa ñalɗi kontaɗi kono ɓe fandi ɗo ko balɗe 40 ɗe yimɓe annabi Moussa ɓen yedduno annabi Moussa ɗen ko annabi Moussa accuno ɓe yayi gundodirgol Allah subhanahu wa ta'ala ka tuuri sinani balɗe 40 ɗen ɗe mana ɗen balɗe 40 ɗen ko ɗon ɓe fandi mana kamɓe e hoore ko ɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala kon ɓe sanzi ayaji Allah ɗen ɓe sottiri ɗum ceggoloy fanɗu koy ɓe heɓata lette so wona e nder balɗe 40 la Allah subhanahu wa ta'ala wi qul wi'u attakhaztum enon hiɗon wawi jogitade indallahi ka Allah ahadan ahadi la neɗɗo mana a wawata ƴettude Allah kaadi hiɗa yedda Allah subhanahu wa ta'ala ñallal gotal petti si Allah subhanahu wa ta'ala okkalima sansi taw hara ko ngal wonta sabu ko luttinoyma ay ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ini wota neɗɗo wota yawita bakkato ɓurkun e fanɗude ko waɗi noon aljanna ko poyen natirte hiɗa wawi yawde ha heddanema poyen goto pet si tawi woni noon ko bakkatu wannoɗa ɗon tawi ko sabu on bakkatu mo wannora ɗon ko sabu on ɗon haytana tawa aljanna ko ɗum waɗi bakkatu ko kum fanɗi o ko kum fanɗi Allah subhanahu wa ta'ala ni taw on yawita kum ay mana ɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe kamɓe ɓe
ɓe sumoytasi wona balɗe capannayɗe ɓe yeddi Allah subhanahu wa taala ɗen Allah subhanahu wa taala inni la qul wiw attakhaytum e on jogitoto indallahi ko Allah ahadan ahadi la on anda ko honɗum Allah subhanahu wa taala fandani on ɓawde yettoɗoma kan sabana a anda konko yedduɗa ɗon hayso ko ñallal gotal pettingal yedduɗa Allah subhanahu wa taala haysi a tuubi nde tawde kanko Allah subhanahu wa taala ni ɓawde neɗɗo on waɗi bakkatu ha gayni o tuubi inna allaha yahfiru zunuba jamia Allah subhanahu wa taala no yaafo bakkatuji ɗin fof est ce que noon hiɗa jogui yaqini Allah subhanahu wa taala yaafiki amata ɗum ko yurmede joguiɗa hiɗen tañƴini si en waɗi bakkatu en tuubi kanko Allah subhanahu wa taala o yaafoto en kono noon en mara garanti muɗum eyi koye tañƴinare ɗe noon wota wi joni ɓa yeddi kan an ko balɗe ɗe mana ko balɗe ɗe yedduɗa Allah subhanahu wa taala ɗen ko ɗenen tun o lettete amara garanti ɗum Allah subhanahu wa taala wi eyi mana qul yu attakaytum e on jogitoto indallahi ko Allah ahadan ahadi falan yukhlifa llahu ahadahu Allah subhanahu wa taala kanko o lundota ko fodore makko nden dey o wi kala yedduɗo o lettaymo hiɗa wawi noon jeddude ha gayna tuuba kanko Allah subhanahu wa taala o yaafo ɗum kadi kanko Allah subhanahu wa taala wodani no kanko Allah subhanahu nde annabi Isa mankirno noon nde Allah subhanahu wa taala wiyete ñande janggo ya Isa a anta mana ulta linnasi ittakhazuni wa ummi ilahayni mana ñande janggo Allah subhanahu wa taala nde o landoyto annabi Isa ene Isa ko an yeytuno ɓe yimɓe ma ɓe jogitoma an enene ma reweteɗo ala wi subhanaka ay si tawi woni mi wowli ɗum fayngol tolo faynaka ta'lam si tawi woni mi wowli ɗum min Isa an Allah subhanahu wa taala hiɗa andi mi tawi kadi mi wowlali an Allah subhanahu wa taala hiɗa andi wa anta alam min nafsi wa ana alam ma fi nafsika shay'un mana an hiɗa andi ko woni ka wonki an kom no woniri noon min Isa ko woni ka jaatima ko mi anda ɓe noon ko jiyaɓe ma ɓawde ɓe yedduma ɓe waɗila reweteɗo si a yaafike ɓe ko jiyaɓe ma si a lettiɓe Allah subhanahu wa taala ko an wodani manguyola ko an wodani kala hunde ala komi wawi kono neɗɗon ɓawde bonnuɗa si a tuubi si Allah subhanahu wa taala si o jaaɓi tuubi wiya on ko kanko woni joni yurmede kanko woni yafotode bakkatuji ɗin fof si o wi kadi o yaafaki ko kanko woni joom mangoyla kanko woni waɗi o kala fa'alu lima yuridu ala ha goɗɗo wawi ko ɗum waɗi neɗɗon si tawi woni a bonni ko wawɗa ko tubago rutto e Allah subhanahu wa ta'ala nde tawde kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko arrahim eyyi mo wawi yaafade e junubiji ɗin fof ɓawde neɗɗo on tuubi ha o gayni e o niisi surutu tawbati annademo ala ma fata alayhi nde tawde neɗɗo on ko tuubiri ko fi saabu o niisi ko waɗi kon o desidi kadi o wattata hande kadi hawnaki yurmande Allah subhanahu wa ta'ala nden no wawi Allah subhanahu wa ta'ala no wawi mo yaafade waɗa so inni e on jogitoto ko Allah ahadi alade Allah subhanahu wa ta'ala o lundota ko fodore makko nden am taquluna ka on wowlay alallahi Allah ma la ta'lamuna hunde ko on anda ɗum wawi wolde Allah ɗum wawi ƴettande Allah garanti ko mana ko balɗe ɗe yeddi ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ɗen ko ɗenen tugol lottata on la o wi bala man kasabat on faggitiɗo sayi'atan bone wa ahatat bihi ha bone on huɓitimo fa ulaika ɓeɗo de ashabu naari wo kamɓe woni yimɓe yiite hum kamɓe fiha kayde toon haalidono ko ɓe luttinoytoɓe ayi ko ɗum waɗi andi o ini man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu ko kala faggitiɗo bone ha bone on huɓidimo ko honto bone huɓindoto neɗɗo ko so tawni neɗɗo on kanko o jaalike waɗugol ko bone tun an kanko o miijota ko waɗugol ko moƴƴi hay e hunde ko waɗi neɗɗo on hiɗon andi so tawi woni a waɗi ɗo bone hum si a waɗi bone gooto nde tawde malayka ɓen wonɗo ko ñaamo on ko on ɗon laami wonɗo ko nana on o innayi accammo ha ndaara so tawi woni o tuubay ñennanmo seeɗa mana neɗɗon ɓawde waɗi bakkatun so insinaaki
mana ko wiyete bakkatuji tosokiɗi andi neɗɗo kay mom nde tawde ko enen e seytane wonde ka leydi ɗo neɗɗo kay faljay tum ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala ne neɗɗon heewinen insinagol wiigol astahfirullah subhanallah andi ɗiɗo fof ko heefayɗi bakkatuji itta e waggatuji ɗin joyi mana neɗɗo si tawi woni o waɗi bakkat ha o gayni o insinike tun o wi astahfirullah o tuubi o niisi malaka en ɓe windata on bakkatu ko waɗi ɗon on ɗon o effacete kono si tawi woni o insinaki tun o welsindika ɗon on sayi ɓe winda ɗum ko hande tawde ara ko enen ɓay tun ko neɗɗo ko enen e seytane woni kala leydi ɗo ko ɗum woni golle seytane ko jokkugol neɗɗo on tun faljinamo sakkomo e diina Allah kon no wirno laqad anna lahum siratakal mustaqima wala tajidanna aksarahum shakirina mi sakkoto ɓe laawol ngol fof a heɓata ko ɓuri heewde ɓiɓɓe adama ɓe a heɓata yettoma ayi joni noon si a calculi e nder 24 heure ɗon fof tawi fa tigui an a heɓali hay 30 minutes ko anduɗa hoorema ko yettuɗa Allah subhanahu wa taala ɗum ɗo fof ko yedduɗa Allah subhanahu wa taala ko ɗum woni wa ahatati khati'atu mana boneji makko ɗen huɓidike on tigui ay Allah subhanahu wa taala ɓeɗo ni la sakka fa ulaika ɓeɗo ashabun nar ko ɓe yimɓe yiite ay mana si tawi woni a waɗi moƴƴere hun gotum jeenayyi windete waɗa e moƴƴere hun kum waɗɗa kum wona sappo si a waɗi bone hun gotum ko kum bone hun ɗon tum windete joni noon ko honto khati'atu mana boneji neɗɗon wata huɓidadema ko so tawi woni kum gotum ma domini sappo ma on ay kum gotum ma domini sappo ma on haray boneji ɗin huɓidike on tigui mana no woniri noon ñande janggo hiɗen andi ko bonɗi e moƴƴi wona e peesede ay joni noon ka gollanoɗa gotum petti ay heɓa jeenayyi watta ko golluɗa ko wona sappo ɗa si a golli bone hun gotum petti o kum bone hun ɗon tun windete joni noon ɗum ɗon peesoye ñande janggo ta kum gotum ɗon dominoya sappo andi oɗo ko neɗɗo welsindinoɗo ko ɓeɗo woni wa ahatat bihi khati'atu welsindiki ha boneji maɓɓe ni fof huɓidike ɓe Allah subhanahu wa taala ni fa ulaika ɓeɗo ashabu nari ko kamɓe woni yimɓe yiite hum kamɓe fiya kayde toon khaliduna ko ɓe luttinoyteɓe toon ay wona auzu billahi ay ɗen mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e ngeɗo yiite jahannama ay Allah subhanahu wa ta'ala wi wallazina ɓen dey amanu gonɗimɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi ulaika ɓeɗo ashabul jannati ɓeɗo kadi ko ɓeɗo woni yimɓe alijanna ɓen hum kamɓe fiha ka alijanna ton khaliduna ko ɓe luttinoyteɓe toon ɓeɗo wakkili ɓe golli golleji moƴƴi kamɓe kadi ko alijanna toon ko ɓe luttinoyteɓe toon ñande janggo ay Allah subhanahu wa taala o wi wa is andutu akhazina tuma nde men nanguno misaga ahadiji bani israila ɓeɗo bani israil geɗal ɓe annabi yaqub ɓeɗo nde men ƴettuno ahadiji maɓɓe min wi wa isi andutu ahadina tuma nde men nanguno misaga bani israila ahadiji bani israila ɓe wi la taabuduna min rewata illa llah kona kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa bil walidayni nene e baba kadi ihsanan moƴƴoɗon wa zil qurba e jomiraɓe ɓattodiral mana famille ma on ɗum ɗon kadi obligatoire neɗɗon ko ya moƴƴo e maɓɓe ay nene e baba ko ya wakkilo toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala ɓawde wakkiliɗa dewal Allah subhanahu wa ta'ala ngari yo Allah subhanahu wa ta'ala newnane no moƴƴora e nene e baba ay par ce que obligatoire ay mana ibudullah wa bil walidani ihsana rewe Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴoɗon e nene e baba si a waɗi dewal a ronki moƴƴade e nene e baba harala mari feere no moƴƴora e maɓɓe a sali Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓata dewal mangal ko waɗo inni tikkere nene e baba no tikkina Allah subhanahu wa ta'ala ay o wi kadi
mawɓe ma ɓen si ɓe ne'irima keccu an kadi ko a ne'itore ɓe mawngu ay obligatoire ɓeɗo mawɓe maɓen aljanna men on e ley koyɗe maɓɓe ay ko moƴƴagol nen e baba ɗum ko obligatoire ko farilla e hoore ɓiɗɗo on ko farilla e hoore ɓiɗɗo on ay o inni mana wa zil urba famille ma on kadi ay neɗɗo mara ɓuri famille mum on a mara ɓuri bolondama on si Allah okkima feere ko ya moƴƴe maɓɓe ɗum ko obligatoire ay ko ya moƴƴe maɓɓe awa dow hay tawni a heɓali feere moƴƴagol maɓɓe hara kadi Allah raali ɓe ay si a addantaɓe nafa hara kadi Allah raali ɓe ay bon si Allah okkima kadi feere no moƴƴora ko ya moƴƴe maɓɓe neɗɗo noon wawata wonde ka hawar leydi ɗo Allah okkalima jawdi Allah okkalima gandal Allah okkalima fawjore moƴƴere hay konngol moƴƴol an hay hunde Allah ko wawata addande famille ma on nafoore wawata wonde ay wawata wonde neɗɗon ko jaasi o ko jaasi kadi neɗɗo no gasare kanko kadi Allah subhanahu wa taala no woodi ko okkorimo nafoore hum ko fanɗi o ko wawa moƴƴade e famille makko o moƴƴo e tagore Allah subhanahu wa taala nde woni wal yatima e al yatima ɓen kadi al yatima no kadi moƴƴoɗon e maɓɓe wal masakini e miskinaɓe ɓen ay wa qulu wi'anon linnasi ɓen husunan ko moƴƴi ay ko ɗo Allah subhanahu wa taala ni kalimatu tayyiba sadaqa ay konngol moƴƴol ko sadaka ay konngol moƴƴol ko sadaka ko ɗum woniri noon kadi e konngol bonngol kadi ko musiba musiba ko waɗi woni ala wo e konngol yaltaygol ay il sina kanko Allah subhanahu wa taala ngol windete ay ngol windete ay ha sahaba ɓen ɓe landi nelaɗo ene ñande janngo goɗɗo hino nanguitoye konngol ngol o wowli nelaɗo maki est ce que ñande janngo yimɓe ɓen ɓe nanguitoroyte ɓe suƴƴitoroyte gueece maɓɓe ɗen ka yiide jahannama sina saabu konnguɗi maɓɓe ɗi ɓe wowli ɗin ay no ɓe wiri noon wo ɗengal aaden ko mana ɗengal ma ngal ko piyorima sa wattana leyla tun ndi ñamete ay ɗengal hino hulɓini ɓuuri hay ngayori hay piyori ɗengal no hulɓini par ce que ko konngol ko musiba enen tigire enen tigire wala wiyen konngol sellata konngede sellata si goɗɗo wowlima konngol hay si tawni hiɗa wondi e mum goy hay ko wowluma kon si tawni hara hiɗa wondi e muɗum wallay si o wowlima yeggitantama ɗum ɗon aduna eyi waɗi so ɓenni konngol sellata oɗo waɗi neɗɗon kala ko o wowlata ƴettugol konngol bonngol tega ɗum e hoore goɗɗo ko ma tega e hoore famille mana ko musiba ko musiba hay neɗɗon hay so tawni ɗa andi hi mo wondi e muɗum e surru on tigi waɗan on tigi sutura ko ɗum ɓuuri moƴƴude hay wirtugol goɗɗo tegugol mo konngol bonngol e ko hunde ndiyanaɗa ko hunde añininde ko waɗi noon say sa wowli on tigi hay somo wondi e muɗum en tant que an a wowli on tigi a wirtimo yo andu ara ko bakkatu wonanma ko bakkatu wonanma koɗo so ini ishabu sayiati alhasana neɗɗon hay so tawni o waɗi ko boni yottorema kon ko boni ɗon ko moƴƴi kon kala konngol yaltugol ngol windete ene hulɓini ha Allah subhanahu wa taala inni mana wa bil walidayni ne baba ihsana moƴƴoɗon e maɓɓe wa zil qurba e famille ma on wal yatama e alatima wal masakina e miskine ɓen wa qulu linnasi wowlanon yeɓen ko moƴƴi accon konnguɗi bonɗi ay neɗɗo yo kata wowlugol yo ekkita wowlugol haalaji moƴƴi o rento e wowlugol haalaji bonɗi waqimu salata ay ñiiɓon e julde onon yimɓe juuloɓe inna salata tanha anil munkari wal fahsai julde neɗɗo si woni juulowo ɗum wallay on tigi piiji boyi julde nden wona sabu wallugol on tigi o wawa accugol ko boni o wona waɗowo ko moƴƴi wona nelaɗo makiri noon hayra mana moftede fof kono mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓuuri moƴƴude ko waɗi antum ta'muruna bin nasi wa tanhawna anil munkari ay onon on yamiray ko moƴƴi haɗon ko boni ay ko ɗon serduɗen e ɗiya moftaji heddinoɗi ko waɗi hande ɗon andi
heferaɓen nde ɓe yedduno ha nde ɓe yedduno laaɗo ha Allah subhanahu wa taala darnoɓe ha o inni ko honno Allah subhanahu wa taala wawata lettirde on nelaɗo on hino hakkude moɗon himo insinanade o mo insinade ay ko sabu ɗum awa hande ko aduna on fewndi ɗo sa yi woɓɓe goo hino acca ka horlede ɗo ko sabu woɓɓe goo ɓe accira ko ɗum waɗi so pullo fota en ni ta hay gooto humpe ko sabu honnum woni ko accira ay ko sa yawi sabu ko moƴƴo on heɓuɗa hande woɓɓe ne kawar leydi ɗo en fof meɗen koyen ɓi adama woɓɓe andi ko ɗum waɗi neɗɗo ɓeni siɗa du'ade siɗa torade mana ko ya torano hoorema torane tagore nden fopp hande buy Allah subhanahu wa taala no acci ɗo buy ko sabu woɓɓe goo ɓe accira par ce que ne woodi ɗo jiya si temedere heno ɗo wonɓe yeddude Allah subhanahu wa taala tekkina Allah subhanahu wa taala ko waɗi noon moftaji halkanori ɗin fopp ko sabu honon ɗi halkira kawar leydi ɗo Allah subhanahu wa taala neli hendu e maɓɓe ndu ari ndu halkiɓe woɓɓe yoolira ndiyam woɓɓe seydina jibril ari haaci e muɗum woɓɓe lettira heege ko sabu honum ko sabu ɓe yeddi Allah subhanahu wa taala bon ko Allah subhanahu wa taala yedda tikkirende nduɗi ha o adda e lette si temedere hino ɗo hino yeddude Allah subhanahu wa taala bon wulure hino ɗo ɓe hino yettude Allah subhanahu wa taala hino weltinde Allah subhanahu wa taala bon Allah subhanahu wa taala accira ɓe wonɓe yeddudeɗa sabu wonɓe yettude Allah subhanahu wa taala ɓen eyyi ko waɗi noon bone si ari lette si ali heɓora e moƴƴuɗo wo heɓora e bonɗo wo ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala o inni mana fa zakkir inna zakira tanfaul muminuna mana onon wonɓe janngude waajoɓe wota on décourage ay andintine waaje ko waɗi noon huule e bone mo andanɗan hoore mbaɗen si bone on heeɓi o heɓata bone on heɓata waɗɓe ɓen tum ay yo Allah subhanahu wa taala dandu yo Allah dandu si tawi woni lette ari si lette cippeke ɗo bonɗo o moƴƴo o heɓay kono noon Allah subhanahu wa taala wi si hewtoyama to o sendidira si hewtoyama to kanko o suɓay o sendidira kono ɗo yo hewtoyde toon no way si innama ɗo joni innama e o quartier ɗo ko bomɓe tum woni ɗo ay ko waɗoɓe piiji bomɗi tum woni ɗo ay exemple si ɓiyahi joni ko laamugon ɓe signala o quartier ɗo ɓeɗo quartier no kelkari waɗoɓe hunde kana ɗon ko bomɓe tum woni ɗo agresseur ɓe tum woni ɗo waɗoɓe ɗo to woni ɗon aroɓe ɓen si ɓe ari ɗo ɓe senidir bame ɓen e moƴƴi ɓen ɓe ramasa e fopp ay kono soɓe ramasi fof ɓe hewtoyi kamɓe soɓe hewtoyi kamɓe hewtoy tan ɓe senidira e bome ɓen e moƴƴoy ɓen ay kono ɗo ɓe senidir ɗum ɗon si ɓe ari ɓe ramasa e fopp ay letti Allah subhanahu wa taala ɗen kadi ko noon wayi ko ɗum waɗi si jiyaɓe gonɗo ɗo hino insinanade Allah subhanahu wa taala hino toranade bonɗo o moƴƴo o ay ko waɗi bome ɓen kadi o nayiɓe huuɗe koyeɓe tori Allah yo Allah subhanahu wa taala fewnuɓe siɓe fewmata noon yo Allah danduɓe bone fewɓe ɓen ay ko waɗi bone on kadi si ari heɓora e moƴƴo o bonɗo o kono noon Allah subhanahu wa taala kanko e hunde suuɗanakimo si hewtoyama to kanko mo wawi kanko o senidira fof mo kala hettay golle muɗum nden ayi ko ɗum waɗi so inni mana wa qulu wiyano linnasi ɓe husnan ka moƴƴi waqimu salata ñiiɓon e julde ayi waɗo toon jandotoɓe inde Allah subhanahu wa taala ko waɗi julde nden wona sabu inna salatan ha anil munkari wal fahsayi julde nden nde haɗay ko bonni nde yamira ko moƴƴi wa atu zakata ton jawle jakka okkori on jaw ha hewti ka ittaton zakka mana so tawni jawdi ndi yoni hasibore zakka on tigi itta jakka korima jawdi handi hewti kadi ittugol hasibore zakka asali ka ittugol jakka yandu hara yeddi Allah subhanahu wa taala ɗum ɗon kadi jeyaka e julɗo yagal ay joni noon mana ɗo Allah subhanahu wa taala ko bani Israil gueɗal ɓe annabi Yaquba ko ɓen woni ko o sappiɗo kono enen jeliɓen fopp ko mana ko jeliɓen fopp en fopp meɗen hiɗen naati ɗo ay mana honnu nde men nanguno aadiji mon ɗi la ta'buduna illa llahu hay goto e moɗo taw fof o taw rewsi wona kanko Allah subhanahu wa taala ko Allah tum woni ko rewete ay hande ko julɓe jele woni ɗo nder ma en woni haaji mum ala e dewal wa bil walidain ihsana nene e baba moƴƴo ɗon e maɓɓe
ngelo hande woɗoɗo ɓe andanɗa hoore ma Allah no okki ɓe capacité moƴƴagol nene e baba hara ɓe haajaka ay wona auzubillahi wasil qurba famille ma on enen pulu fotara ginna hande komo ma ɓurma bonande ay bien sûr en tant qu'yan Allah hawtima e goɗɗo wona ko Allah hawti on ko ɗum ɓasse ko ɗum pulu fotade wo hay goto suɓata ko mo hawta ko Allah hawti on amara affaire Allah hawti on ha gayni an ko marɗa affaire a moƴƴe makko hayso bonni kema a moƴƴo e makko ko ɗum ɗon Allah subahana taala ko yamirma ay ha min ɓay tum famille yangon ni tan mi haccitaka e maɓɓe hande ko ma ɓurma bonande min wondirgol e jananno no ɓurani lan non ala to na ɗum Allah subahana taala yiro ko wiwa bil qurba famille ma o moƴƴo e maɓɓe ay walyatama e alyatima ɓen bon hande buyno ɗo bon ɓeaɗo ɓe goo enenne baba fof ma yino alyatima Allah subahana taala ene si tawni haramo marno haramo marno ɓiɗɗo ko alyatima ɓen wonano ɓiɓɓe makko ɓen Allah subahana taala ni kala ƴettuɗo jungo mum mawli alyatima hoore alyatimajo taw o mawlirali hoore nden sina saabu yurmede gonɗon jungo ngo sumoyta moƴƴa lili yatima kono ɗo hoore makko hunde ɓurde moƴƴude wonande saabu nadugol joom muɗum aljanna ay wal masakini e moƴƴagol e miskina ɓen ay ndaare hande sa enen hande tampere iwataka meɗen safe miskino torotoɗo ayeɗo joni goɗɗo nanɗa hoore ma no jogui ɗo joni ko lannata so ari o tawi miskino ka wara lawol ɗo no hisabilillah ko ƴawnugol 100 francs jonna on tigui mbo sappo ɗum kon to witata goɗɗo e tampere Allah subahana taala ini woto an ittu sadaka mo andanɗa hoorema an tikirata sa jonnama on sadaka ɗon hara ko jaɓirtawa ko ɓe yamara feere ay ko jaɓirtawa ko ɓe hara yamara feere a itta sadaka jonna goɗɗo hara mo on mo jonnuɗa ɗon nafaymo ay o weltoro o anda hi hande mi fotti e patron hande mi fotti e jooma goɗɗum voilà kono so tawi woni a fotti ɗe goɗɗo mo torade gonga ɓe mo so hirtika mo jiiɓi ko soƴƴora ay so soƴƴike mo jiiɓi ko hirtoro wiyana fi sabilillahi ƴetta 100 francs jonna on tigui ɗum ko no nafata on tigui ay bon watu zakata e toon zakkayta summatu wallaytum on say hukkutuɗon fes illa qalilan so wona seeɗaɓe ni min kunge moɗon ay woni ka meɗen koɗo podon jogui ɗen ittoɓe sadaka ɓen hino woodi no hanniri noon tigiri tara si ɓe waɗi sadaka wallahi moɓe hawrodiri mo won andañi hawrodiri e wawɗo wadde sadaka ay kono waɗoɓe ɗum ɓen ko seeɗaɓe tawni hara ko ɓen ɓurno ɗuɗude ittiroɓe sadaka no hana ittirede noon ko ɓen ɓurno ɗuɗude harayno hande tampere e wino kam meɗen ay kono ko ɓen fuɗu fandude ko ɗum wayni summata wallaytum on say huk illa qalile on so wona seeɗaɓe ɗi min kuge moɗon wa antum ɗay on mu'riduna ko on ɗurniɓe fes no sariya on wi'iri non ay ko on saliɓe fes en waɗay sadaka on mais kono nano kanko Allah subhanahu wa ta'ala no wi'iri non ay mana ko beelaye wonkiji men ɗen wonɗen e waɗirde ay beelaye wonkiji meɗen ɗin wonɗen e waɗirde nano kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wirno si tawnara kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wirno noon harayno e tampuɓe ɓen ɗuytinoke ka meɗen kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi wa is andutu akhazina tuma nde men nanguno misaga kun ahadiji moɗon ɗin no wi la tasfikuna wota on hibbu dima akun ƴiƴe moɗon wala tukhrizuna wota on yaltin anfusakum wonkiji moɗum min diyarakum ka galleji moɗon summa agratum qiritiɗon ɗum wa antum tawi onon tashhaduna hiɗon seedi ay mana la tasfikuna dima akum wota on waridir ay wota on hasndir wota on konnodir ay entre julɗo e julɗo haysi ko julɗo e keferogoy wota a lorɗu wota a lorru banu adama ɗimmo maɗa qiritiɗon ɗum ɗon fof wantum taw onon tashhaduna hiɗon seedi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ene summa antum onon ha ulayi ɓeɗo taqutuluna ha joni hiɗon wara anfusakum wonkiji moɗon ay wa tukhrijuna hiɗon yaltina fariqan feddego min kum ay mana jiyaɓe moɗon min diyarin ka galleji maɓɓe tazaharuna alayhi hiɗon wallodira e hoore maɓɓe
bil ismi waɗugol bakkatu wal udwani e jaggitere hande julɓe jelo woni e wallu mana woni e lorude julɓe ɗimme muɗum wona sabu ɓe perde jawle maɓɓe wona sabu ɓe perde galleji maɓɓe wona sabu hay wonkiji maɓɓe julɓe jelo hara ko entiri julɗo e julɗo Allah subhanahu wa taala wutan waɗu ɗum wa in yatukum harasi ɓe arino on usara hiɓe haɓɓa tufaduhum on sottayno ɓe hara o julɗo pelati mo wonɗa sabu wona lorra mamo wonɗa sabu wonki muɗum mamo wonɗa sabu muɗum ƴiƴam muɗum hara si o arino kama hino nanga no haɓɓa ha yora itteno jawdi ma sottama par ce que ko jiyaɗo e famille ma haɗa ko on wonta sabu lorrugol mo wona sabu o perde jawdi makko walla o perda galle makko mana lorrugol mo ay Allah subhanahu wa ta'ala ni wa huwa ɗum ɗon muharramun no harmi alaykum e dow moɗon ikhrajuhum yaltingol ɓe afa tu'minuna hiɗon wawi gonɗinde bi ba'dil kitabi yoga e deftere nden wa takfuruna yeddon bi ba'di yoga e deftere nden la sellata julɗo hana ko lorra julɗo ɗimmo mum haye fotata misqala zaratin Allah subhanahu wa ta'ala wi mana ko diina kanni inna dina inda allahi al islam wa man yabtahi hayra al islamu dinan falan yuqbal min ay kala ɗaɓɓuɗo goɗɗum goo ko wona diina al islamu haray on ɗon ko jeyaɗo yimɓe perduɓe ñande janggo o wi noon e on gonɗina e yoga e deftere nden yeddon yoga ay ɗum ala toon nelaɗo maaki simi yamiri on hunde simi yamiri on ko moƴƴi kala ko tawɗon hiɗon heɓa feere ko moƴƴi kon adde ko waɗi moƴƴereji ko waɗetegon hino ɗuuɗi hino heewi joni exemple ɗo josi taw woni innamaɗo joni ko ittugol sadaka amara jawdi ko itta sadaka a waɗay a waɗata ay a wata ittude bon si innama ɗo joni horugol hara wona lewru sumaye mana horugol wona dimanche no wetude samedi dimanche no wedde lendi walla alkamisa no wedde juma ittugol sadaka ino moƴƴi mana innama ɗo joni ko golle ka jolirde ko doole wona e gollirede amara doole a gollay ay wata wonude mana kono haray mo kala Allah subhanahu kono wirɗen mo kala Allah subhanahu wa ta'ala no woodi ko okki ɗum moƴƴere hun ko kum fanɗi o ko wawa nafoore hun ko kum fanɗi o ko jaseɗa o ko jaseɗa haray an kadi no woda no mari nafoore hun ko kum fanɗi o kanko Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo maaki simi yamiri on hunde adde ko marɗon feere kon e muɗum ka mara feere ko la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ka mara feere kon Allah subhanahu wa ta'ala fawalima bon o wi par ce que nde tawde kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo andi en wata wadde moƴƴereji ɗin fof hay tawni ɗa falama wadde so a mara capacité mum a waɗata kono noon o wi ko boni kon foppo terte neɗɗon a wata innude ko ɗum ɗo hino boni mi ronko tertade ay wawa wonde sina ɗum noon hita ko andi ko toujours ko ɗum wiɗen diina al islam ko diina yurmede andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko boni kon foppo terta wata o memo ay o wi ko moƴƴi kon fof mi yamirima kala ko tawɗa hiɗa mari feere muɗum addu ay ko mara feere kon Allah subhanahu wa ta'ala fawalima nde kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko moƴƴi kon fof mana ko boni kon fof ya terto wawno inde kadi ko moƴƴi kon fof ya waɗu ay no wi ko marɗa feere moƴƴere kon waɗu ay ko a mara kon Allah subhanahu wa ta'ala fawakima bon hay tawni noon a mara feere kadi hara hiɗa reconnise kadi ko goonga ay par ce que ko waɗi diina kan wata kadude afa tu'minuna bi ba'di kitabi takfuruna bi ba'di ay si suuma yaari ɗo joni an Allah subhanahu wa ta'ala o kama cellal a wawata horude ay kono noon hiɗa jaɓi suumaye ko goonga ay hiɗa jaɓiɗa reconnise ko goonga mara hiɗa wondi Allah subhanahu wa ta'ala ay kono si tawi woni ko a julɗo suumaye ari a wiyan a reconnise a suumaye wona no wiiri noon mana mana tugale l'islamu ɗen magaydul islamu hamsa ay tugale l'islamu ɗen ko ɗe jowi
ashhadu an la ilaha illallah wa sallam rasulullah wa iqamu salat wa ita zakat a wawata ko a julɗo hiɗa jaɓi Allah a jaɓa nelaɗo sellata ko a julɗo a juulay a horata sellata ko a julɗo a hooray kono a ittata zakka sellata ay ko a julɗo a ittay zakka kono a rekoni za hajju ay kon tan dina sellata ay dina kanko noon hay tawoni a mara feere makka ay la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ay dina kanko fof makka a jaɓay ko gonga hay tawoni a mara feere muɗum kono a rekonise ko gonga ay ɗum waɗi so inni mana koni wa is akhazina mana ko ɗum waɗi so inni afa tu'minuna on gonɗinayi ba'dil kitabi yoga e deftere nden wa takfuruna yeddon bi ba'di yoga e deftere nden fama jaza'u joddi alana kala on waɗɗo ɗum min kun e moɗon illa khizyun si wona jasere ay jasinede fil hayati dunya ko aduna wa yawmal qiyamati ñande dargal kadi yuradduna o ruttoye ila asaddil ajabi ko ɓuri sattude e lette ay ko waɗi noon wa mallahu allah on sifrali bi khafilin ko welsindiɗo amma ta'amaluna e hunde ko wonɗon e gollude kon ay kanko allah subhanahu wa ta'ala o welsindaki e hunde ko wonɗon e gollude kon ay si a jaɓi yoga e deftere nden a yeddi yoga e deftere nden kanko allah subhanahu wa ta'ala himo andi hay e hunde suuɗakimo ay fama jaza'u joddi alana man yafala kala on jooluɗo min ko moɗen illa khizyun wona jasinede fil hayati dunya e ɗan ɗo gurdan aduna wa yawmal qiyamati ñalane dargal kadi yuradduna o ruttoye ila ashaddil ajabi ko ɓuri sattude e lette ay ko waɗi ko wiɗen noon no wiiri noon haare par ce que neɗɗo on haare on ɗon o woni naafiqi ay ko ɗum woni golle naafiqi ay hino piiji goo hino jaɓi e dina kam piiji goo jaɓa ha ko jaɓuɗa kon ko tawɗa hino yaadi e beelaye wonki magen kin joni noon julɗo si tawoni tun ko rewirta Allah ko hoore ko welata wonkima kin har hande kadi a ƴetti wonkima kin a waɗi pilasi Allah mana hande kadi ko wonkima kin wonɗa rewri wona Allah subhanahu wa ta'ala ay ɗum noon woni innal munafiqina fi darkil asfala minan nari ko ɗum waɗi so inni yuradduna ila asaddil azabi o ruttoyte ko ɓuri sattude e lette ay ko waɗi wa mallahu kanko Allah subhanahu wa ta'ala o sifrali bi khafilin ko welsindiɗo amma ta'amaluna e hunde ko wonɗon e gollude nam Jama TV haray neɓata leere men nde yona heddani ken ɗo wona mba 5 minutes ha 10 minutes ɗon wawi wadde 78 116 82 38 70 116 82 38 e naton ka Jama TV dans 5 minutes 10 minutes inchallah wawen waynodirde oui en ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ulaika allazina ɓeeɗo mana gonɗinɓe yoga e deftere nden ɓe yeddi yoga e deftere nden ay ulaika allazina ko ɓe woni ɓe istarawul hayati dunia suɓiti suuɗuɓe mana ƴettuɓe aduna mugon bil akhira sooditiri laakara maɓɓe on ay suɓi aduna ɓe acci ɗon laakara Allah subhanahu wa ta'ala wi fala yukhaffafu anhumul azabu ñande laakara ɓe hoyfinanoyta ko wiyete lette ɓe heɓoyta intervention ay andi ko ɗum waɗi no hulɓini ha ay neɗɗo mana hay tawni a jaɓata hunde nden kono reconise ko nde gonga a andi andugol ɗum ɗo ko gonga ha gayna yedda kadi gonga on fesi weddo gonga on ko ɗum ɗon ɓuri hulɓinade hay tawni a waɗata kono reconise ko gonga ne wodiro bus ɓawde ɓe añi diina kan hara kadi ɓe sakko e diina Allah kan Allah subhanahu wa ta'ala man jalama man katama mana ala futuɗo toñugol ha hewti sakkiɗo e diina Allah kan ay ɓe waɗata ko moƴƴi ɓe sakko kadi jama on e waɗugol ko moƴƴi mana kala arɗo e waɗugol ko moƴƴi hara ɓe décorasa on tigui ay ha modi karam ɓuuru yimɓe karam ɓuurnoyri ni ha kara ha modi mana wowla haalaji ɗi andanɗa hoore ma décorasa ɗum on tigui e gollugol diina kam on e pourtale diina
no anda ko yurmede Allah narata goɗɗo aljanna kono he a wakkiloto nde rende noon hay yo aduna eɗen andi pellet ko Allah subhanahu wa taala okkata hay goto anda ko honto ngal woni sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki simiɗo anduno ka nafoore woni bonne on hay goto mematanolam ay enen ɗo fof siɗen anduno ka jawdiri heɓoto hay goto e meɗen soñgotanoko kono hiɗen wakkili ñande be ñande bimbe kikire hiɗen dawde fiyen heɓu ka surore ay diina kan kadi ko noon a wakkiloto fi diina kan on no wakkilorɗa fi aduna on noon ay no woɗɗo woɓɓe go noon ɓe gollata diina kan ɓe sakko kadi ɓen e gollugol diina kan ay hunde ɓurde o hulɓinade ay hay te woni a ala a reko mana a jaɓata gollude haaji ma ala e diina kan kono hiɗa rekonisi ha gonga si goɗɗo kadi ari gollugol tertamo ay tertamo sa encouragata mo ta décourage mo ay Allah subhanahu wa taala wi ulaika alladina ko ɓen woni ɓen istarawul hayata dunia sooditirɓe gurdam aduna ɗan bil akhira lahara fala yukhaffafu anhumul azabu ɓe hoyfinanoytake lette ɗen wala hum wona kamɓe yunsaruna ay woni ko ndaroyte ñande janggo ay ɓe hoyfinanoytake lette ɗen ñande janggo ɓe ndaroytake wala gaddi ko gonga atayna ɓen okki Musa annabi Musa alkitaba nde deftere ay tawreta wa qaffayna min jokkintini min baadihi ɓaawo makko ay min baadihi ɓaawo makko bir rusuli nelaaɓe heewɓe ay wa atayna min okki Isa annabi Isa ibnu Maryama oɗo geɗal nene Maryama albayinati hujjaji feeñuɗi ay wa ayyadinahu min sembinirmo biruhil qudus wonki laaɓuki ay ko ɗum woni seydina Jibril alayhi salam ay en andi annabi Isa mana ko on woni neɗɗo marɗo nene mo mara baaba ay ko seydina Jibril ari wutti e tege nene makko on e o sowa ko ɗum waɗi si ɓeeɗo majjiɓe alyahuda en annasara en ɓe wi oɗo ko ɓiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah subhanahu wa ta'ala la wa lam yakul lahu kufuwan ahadun lam yalid wa lam yulad Allah jibinali o jibinta wa yadnahu men sembinina bi ruhil qudus ay wonki laaɓuki ara konko addi ay welata anfusakum wonkiji mon ɗin istakbartum mawnintino ɗon ay mawnintinade andi ko ɗo subhanahu wa ta'ala yo Allah dandan ko wiyete mawnintinare buyno ɗo julɓe goo hande ko lorri ɗum ko sabu mawnintinagol ɗum noon mawnintinare ko andiraɗo makko bonnay ɗum golle ko yaltinay ɗum goɗɗo e nder ɗoftare Allah subhanahu wa ta'ala ay mawnintinade ɗum wa farigan déjà fedde goo tagotul wona waromɓe wagalum wiyon menen qulubuna ɓerɗe amen ɗen hulfun ko uddade fermade Allah subhanahu wa ta'ala ni bal ko woni la'anahumullahu Allah subhanahu wa ta'ala hoɗiɓe ɓe kufrihim sabu yeddugol maɓɓe ngol fa qalilan heewi ma yu'minuna hunde ko ɓe gonɗini ayi wallahi ko bani Israila sappade kono hino hewten ha ende enen jule ɓen hande nokkele buysa hewtiɗo e hande si a daari ka jule ɓen ha kaɓe considéré dina kan ɗon koɓe considéré aduna on ɗon ça fait a taway de en tant que julɗo ay en tant que julɗo bon joni noon ko sika ɗum onni tuma kala nde nelaɗo on addani on tuma kala nde janggoye ɓen addani on tuma kala nde jule ɓen addani on tawi nden hunde ko ɓe addani on ko welata wonko jimbaɗen istakbartum mawnintino ɗon ayi andi toujours ko rewgol Allah kono ko tewni hawrodiri beela ye wonki mumkin ayi ɗum ɗon no wiɗen ara hande kadi wona Allah subhanahu wa ta'ala wonɗa e rewde ko wonkima kin wonɗa e rewde ayi Allah subhanahu wa ta'ala inni bal ko woni la'anahumullahu Allah huɗiɓe ɓe kufrihin saabu yeddugol maɓɓe ngol fa qalilan fanɗi ma yu'minuna hunde ko gonɗin ɗon walamma ja'ahum tumande kala nde ari ɓe kitabun deftere
min indillahi hara ko immorde ka Allah ay musaddigan hara ko gonginde lima ma'ahum wonde ka mabbe wa kanu atinoke min qablu ko adi yastaftihuna hibe udditatono alal lazina do ben kafaru yeddube mana be wi ayno hibe landatono be wi wala no be wirno non de be wirno to ka zalu tata be wi Allah immin dimmen e lando ay mama yamen habiday be heferabe ay nde Allah subhanahu wa ta'ala farduno gerwange mabbe be yeddi no wadire hande julbe ngene be menen se men hebayno do janno men men hebayno wagotodo men meden faala wagoto meden faala jannowo harasi on jannowo ari balla on wagotodo ari be durno hara haji mabbe ala ay yastafituna hibo hudditono ala allazina de ben kafaru hedbe falamma jaahum baynon aribe ma arafu konko be andi kafaru bihi be yeddi dum fes ay be yeddi dum fes ay nakadi yalla okkar men do wagotodo yalla okkar men do jannowo men si on wagotodo ari ma on jannowo ari be durno fes ko wadi non on wagotodo don si ari ma on jannowo don so ari wona ko welata be kon wowlanta be ay ko welata Allah e nela don ko si tawi non kon ko welata Allah e nela don kon yaadale belayeji mabbe ni be durno ay be yedda fes walamma jaahum bay ari e ma arafu kon ko be ande kafaru bihi be yeddi dum Allah subhanahu wa ta'ala inni fala anatullahi kuddi Allah woni alal kafirina e dow heferaɓe nam 78 116 82 38 e nebata walindiran émission o heddani ken ɗo no gasa bon 4 minutes ha 5 minutes rek yara wawi walindirde inchallah lan ɗon jaaɓi 78 116 82 38 eyi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi fala anatullahi kuddi Allah woni alal kafirina e dow ɓeɗo heferaɓe fi honnu noon bi'isa boni ma istaraw bihi nufusahum wonkiji mabɓe ɗin ayi konko ɓe suɓi belaye wonkiji mabɓe ɗin ɓe acci ɗon belaye Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo mum bi'isa boni ma istaraw bihi konko ɓe soditiri anfusahum wonkiji mabɓe ɗin an yakfuru nde ɓe yeddata bima anzalallahu konko Allah subhanahu wa ta'ala cippini bakhyan ngayngu ay an yunazzila law fi Allah lan don cippini min fadli bural makko ala ma yasaw kon ko yidi min ibadihi imrija e makko be ko buri hewde kon ko hebata wabbe go say hibe mawnintino e kaado diina Allah subhanahu wa ta'ala ay go ben arabe don waajo bi Allah subhanahu wa ta'ala cippini diina e mudum ganta ta hara hay hara sibe hirtike be jibi ko be sojjara tawara ko be woni wayoto be kay ko be woni yettuno be diina kan sibe hirtike be jibi ko be sojjara hay padal timmungal be mara ay no ko tara ko dolake goto petti be mari sibe wuppi on don ko say o yori wo be watto mo on don kadi be yaha ay ko hara wagotodo on ko non hay padal timmungal o mara ay waajete ben ko multimilliardaire be ay na modi nen ko waagi to mandare ma o mara hay ko nyama so hertike mo jiyim ko sojjira men ko ben waagi to men ay fiona nelaado ko nonnu ay gogo nelaado mbay wari tay ko tay famille ka yalti don ko leñol burngol e jahinade nder makka ay na menen ko kum pay ko aliyati mom ko danda harma mara nene mara baba menen ko arta do ina no waajade men ay déjà utire ba makko ben fo men yiraade be hay e hunde ko yimbe pauvreté be mara hay hunde mena wata ko dum buri hewde konko dum ay ko mawnintinare Allah subhanahu wa ta'ala ni sare wo sare men nelata e mayre sina mawbe sare den kubaraaw burbe mawnde sare den men sina be taw nangaybe mawnintinare ay be salo yes sabu mawnintinare ay ko dum ko wadi kambe hara hibe konsidiri hibe buri wonbe e waajare be ay Allah subhanahu wa ta'ala wi non himo okka aduna himo yidi e mo yida o kata non diina kan sina on mo yidi ay o kata diina kan sina on mo yidi wa man yuridullahu khairan yufaqihu fi din
kala mo Allah subhanahu wa taala fandani moƴƴere ko diina l'islam woni ko faminta on tigi ay ko waɗi ko kaɗo diina tun woni ko yaadete sa heeɓi ɗo honnunde e honnunde hay sa fokkiti kadi ko aduna ɗo accata ko aduna ɗo accata ko diina kan tun neɗɗo on o wata yadde muɗum ñande janggo en tori Allah subhanahu wa taala okkoren diina l'islam arsika en gonga arsika en kadi jokkugol gonga kam arsika en yi'ugol gonga kam arsika en kadi jokkugol gonga kam woɗɗintinen ko wiyete mawnitinare ko ay Allah subhanahu wa taala wi mana bima anzalallahu mana bi'sa boni ma ihtaraw bihi konko ɓe hettori anfusahum wonkiteɓe an yakfurunde ɓe yeddata bima anzalallahu konko Allah cippini ay bahyan ngaygu rek an yunazzilallahu fi Allah cippini min fadli ɓuran makko ngal ala ma sa kom on mo yiɗi min ibadi e jaa e makko ɓen wa iza qila lahum si wi'anama ɓe aminu gonɗine bima anzalallahu konko Allah on cippini qaalu ɓe wiya nu'minu meɗen gonɗini bima unzila konko cippina alayna e dow amen wa yakfuruna kono meɗen yeddi bima wara ahu konko woni ɓaawo ɗum ɗon ay minen ko min tawri mawɓe amen konko ɗum la ko nelaɗo addi kon wona ko tawra mawɓe dey rewirte Allah subhanahu wa ta'ala koko nelaɗo addi konko ɗum rewirte Allah subhanahu wa ta'ala ay ɓeɗo bani israel en ko ne ɓe no ɓawde nelaɗo ari ɓe wi minen koko min tawri mawɓe mamiraɓe amen ko ɗum min jokki Allah subhanahu wa ta'ala yi awalaw kana aba'un la yaqiluna ay wala yahtaduna koko tawruɗo mawɓiraɓe maɓe hay tawni konko tawruɗo mamiraɓe maɓe mana ɓe ala hakkil ɓe fewano on jokkayɓe tun la koko nelaɗo addi konko ɗum ɗo rewrete Allah subhanahu wa ta'ala ay ko ɗum woni musaddigan mana wa iza qila lahum siyana ɓe aminu gonɗe bima anzalallah konko Allah on cippini qaalu ɓe wiya nu'minu meɗen gonɗini bima unzila alayna konko cippina e amen wa yakfuruna kala ko tawi jeyaka e amen bima wara'uhu meɗen weddi ɗum ay mana arɗo wajagol on ɓay tun na e gorra maɓɓe golla jeeya na feyi maɓɓe o jeeya ɓe konidira kamɓe haaji maɓɓe ala Allah subhanahu wa taala inni wa huwa ɗulle konko weddi ɗon ɗon konko sali ɗon ɗon wa huwa ko ɗum alhaqqu woni gonga on ko ɗum woni gonga on musaddiqan ko nde gonginde lima ma'ahum ɗe wonɗe ka moɗon ay mana defte ɗen fof annabaɓɓen fof maɓɓe ko ɓe ardi ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ay dina kanka fof kaka gonga ay dina aranka e dina sakkitiɓe dina kanka fof makka ka gonga ko jama on woni yeddodirde luwondirga fi on ɗum par ce que woɓɓe ɓen e ko faalete ko yombi ko rewirgol Allah hara wona laɓɓinangol Allah dina kam Allah subhanahu wa ta'ala wi ibudullaha mukhlisina lahu dina koye rew Allah laɓɓina nen mo dina kam joni noon ko woni laɓɓinangol dina Allah dina kam wona rew Allah e hoore ko welata kon ay si dina kan yewtiɗo tawi ɗum ɗo haysi ƴettima wonkiki welima vérifie ndara est ce que nelaɗo golli ɗum est ce que ko honnum nelaɗo wiye ɗum ɗon so wawa noon gollude wala yahillu li muslimin an yafala fi ilan hatta ya'lama hukmallahi fi wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli sen yeddodiri e fi hunde tawini bon mawɓe amen wadno ɗum ɗo mawɓe amen waɗano ɗum ɗo karam ko amen wadno ɗum ɗo karam ko amen waɗano ɗo la yahe ndaro nelaɗo waɗuno a ndare a nelaɗo de waɗuno ino daliri on ko ɗo gasi no hana waɗede waɗe ko hunde kade yahe ndaron ka deftere ka sunna nelaɗo waɗa nelaɗo de waɗano ɗo yiyaka e nokku dalili ka nelaɗo waɗi ɗum ɗo sella waɗugol dagaki la lanni wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli lanni ko nelaɗo woni exemple ay o wi konko weddiron ɗon mo saddigan ko ɗum woni gonga limama ko ɗe wonde ka moɗon falima ko honnun taqtuluna warirayno ɗon ambiya Allah e annabaɓe Allah ɓe min qabul ko adi in kuntum si on laatike mu'minina hiɗon gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala ay wala kadi ko gonga ja'ahum ɓen ɓe addanino on wala kadi ko gonga wala kadi ko gonga pelletti ja'akum addanino on Musa annabi Musa bil bayyinati hujjaji feeñude wonna annabi Musa o addanno on dalilaji feeñuɗi yeddi ɗon summa tahajitum on sa jogiti ɗon al ijla
ndi ngaari rewugol ndi min baadi ɓawa makko wantunta onon zalimuna hiɗon tooñi wa isi ko goonga akhasina men nangino misa akun ahadiji moɗon ɗin wara fa ana men ɓawdi faw akun sengo dow moɗon a tuura wiyetengo tuuri sinin eyi andi yimɓe annabi ko ɗum waɗi ndaare nde kanko Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nde o yawno o gondiroyi e Allah subhanahu wa ta'ala ha Allah subhanahu wa ta'ala farlimo nde ɗo julde julɗe 50 ɓay nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o yahi o gondodiri e Allah subhanahu wa ta'ala ko waynodiral maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi Muhammadu mi farlima an e mofte maɗen juulugol julɗe 50 e nder ñallal ngal e jemma o ɓay kanko Allah nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o ruttike ha o tawi annabi Musa o sifaniki annabi Musa ɗum annabi Musa wi yilto toroɗa jommajo ɗuytane mofte maɗen hunnanta juulugol julɗe 50 e nder ñallal ngal wallahi ko noon woniri hay julɗe 5 wona ɗe juulere ɗen est ce que hiɗen hunnande ɗen ala ɗe hunnande julɗe 5 e nder ñallal ngal en ala ɗe hunnande si tawi noon ko julɗe 50 ɗen wonano e juulede ko honno waɗayno ɗen ayi ko ɗum noon ko waɗi annabi Musa mo anduno ko mofte makko ɗen ɓurno en enen moftenaɗo sallallahu alaihi wasallam tiiɗude eyi kamɓe ɓurno en kelɗude kono ɓen hino yoruno hoore hino satti feere ko siga mum ala ko waɗi ñande go ɓe yedduno ha Allah subhanahu wa ta'ala ɓanti fello gon e hoore dow maɓɓe ɓe yii det ɓe wi son gonɗinali ko ngo fello ɗo wona e deppede hoore moɗon tuuri sinina ɓe wi a wacci ɗon min jaaɓi min gonɗinayi fello ngon ɓanta e hoore dow maɓɓe ɓe rutti kadi ko ɓe wonno ɗon ɓe yeddi fes ayi Allah subhanahu wa ta'ala wi yiltotoroɗa joom maɗa nelaɗo annabi Musa wi yiltotoroɗa joom majo ɗuytane ko ɗon nelaɗo yilti ɗon waɗi ɗon vawi en ha Allah subhanahu wa ta'ala ɗuyti julɗe 55 o farla ɗen julɗe 5 e nder jamma on e ñallal ngal eyi kono Allah subhanahu wa ta'ala wi ko golle ɗen mi ɗuyti baraji ɗin mi ɗuytali ko ɗum waɗi neɗɗo si a juuli wagutu goto haray a joɓete juuluɗo wagutuji 10 en ko Allah subhanahu wa ta'ala o yini mana ɓeɗo yimɓe annabi Musa arno ha fello gon ɓanta e hoore maɓɓe ɓeyni si on yeddi son gonɗinal men deppa e fello gon e hoore moɗon min munca on ɓe wi awa min jaaɓi min gonɗini Musa fello gon ɓanta ɓe yeddi ko ɗum waɗi banu adama ko yoori hoore kon siga mum ala achaklani ay jinna e banu adama ko waɗi noon piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala tagui ɗin fop ko jinna tun e neɗɗanke wawi suusi daragol yedde Allah subhanahu wa ta'ala ay ko ɗum waɗi so inni ko asaɓelani ko tedda ko en ɗiɗi eyi jinna e banu adama ayi ko ɗum woni huzu nangue ma atande ko min addanon bi quwwatin e doole wasma u heɗo ɗon kadi heɗon faamon ayi nangue nde alqur'anare jogitore nde juuɗe ɗiɗi heɗo ɗon nde faamonde kadi ayi gaaliɓe wi sami ene men nani wa asayna kono men yeddi nani no woyduɗo men e buyi hande julɓe ene ɓe amodi minen modi minen ɓay ko Allah tagi men addi men addina ɗo so sunnoyi men kadi kanko andi ayi na Allah tagi men addi men addina so sunni men kadi kanko andi way Allah subhanahu wa ta'ala inni kullu ummati udkhulul jannata illa man aba nelaɗo maki kala mofte hande fof naata e aljanna si wona saliɗo kono kala sumoyɗo ñande janggo haray ko an wonno salanoki ko an sunni hoorema ko waɗi si a ɗoftino Allah subhanahu wa ta'ala jogiteɗa kaɗo dina hawnaki e kanko bawgal Allah subhanahu wa ta'ala on o bagro e moƴƴere makko nen saabu ko wi o toñata ayi o toñata sa wi kadi o neli nelaɓe o addi defte ɗen ko fi ko anden ko honto moƴƴere nden heɓoto ala wa e moƴƴere sina nelaɗo tinidi en kande heɓoto ala wa e bone sina nelaɗo rentini en ka bone en heɓotoɗom ayi ala ko ala sabu moƴƴere Allah nden kadi sa heɓay nde a waɗa e sabu o ala kulli haali a waɗa e sabu o ayi Allah subhanahu wa ta'ala inni qaaliɓe wi sami'na men nani wa asayna men yeddi wa usribu jilla fi qulubihim eɗen al isli ngaari ndin ɓe kufrin sabu yeddugol maɓɓe
gol bi'sa boni ma ya amurukum ko yamiron biye modon imanukum gondinal in kuntum si o latike mu'minina hedon gondini haray gondinal modon gal boni am Jama TV haray ko dum do Jama TV addanno on hande e leere men den yoni haray den wawi darade do ha yontere ande si Allah subhanahu wa ta'ala e tawni en den tori Allah subhanahu wa ta'ala tawnu en tawna en ha yeso ton kala wi Allah subhanahu wa ta'ala tawnali Allah subhanahu wa ta'ala hinna be yaafo fati ben fop den tori Allah subhanahu wa ta'ala e yaafobe Allah be nesuko be ne banno aduna sabu anade me lakara ton enen heddi be wurde do ben kadi e Allah subhanahu wa ta'ala yetteten wa Allah subhanahu wa ta'ala harano yidi en yarli en yaafi en sen jettita en kala mo Allah libi ko sattore mo dum yo Allah etto kala so kaade mara yo Allah yaltin on tigi den tori Allah subhanahu wa ta'ala wonbe suivre ka Jama TV de fop yo Allah subhanahu wa ta'ala firta ngarsi ka bana en kata den toro Allah subhanahu wa ta'ala kadi wadan ben dun do ben e kanko wuuri gido Jama den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala nawri golle den yeso yo Allah lan nawru tele on ha adna Allah fo wa mo suivre Allah beyda yaajene den burini golloɓe ɗo ɓe fof en fof meɗen hiɗen toraniɓe eɗen du'aniɓe wonɓe gollude kadi e entreprise ji heddiɗi ɗin fof yo Allah subhanahu wa ta'ala nawran en fof meɗen golleji ɗin yeeso firtanen arsika ɓana en kata danda en Allah wata danda en kata e kasara danda en saabu kañum e bone iblisa de rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa azaban nari rabbana atina min azwajina wa zurriyatina qurrata aynin waj'alna lil muttaqina imama واتي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم